chakula. Tayari kufanya kazi. Konga. Wakembeze wote walioimba ni harari warudi wajenge taifa lao. General Major Paul Kagame, ku izina ry'Imana ishobora byose, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzatunganya ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubaha inzego z'ubutegetsi bwa leta, kandi ko nzaharanira ibyagirira abavuka-Rwanda bose akamaro, nubahiriza itegeko shingiro n'andi mategeko. Perezida wa Repubulika General Major